2021 December 31 ni hichizana chun vanoi mizo se kumtha lim dingin kigu na nasata aneyun ahinla kumsom lako be manunga chapang janvi kurkriza kitinu ading chun hichini chu kumtha lim na dinga kigu na anei kiuse helowin kipana ni ho khat zong na hi in apa pin ni ho kin gun zong amano hi hichizana chun janvi aloi ho chun party niaw cha khat agungun hinla hichi party chu janvi le ain ko te dingin deum lo ta lampi chombe khanin ahung ke do kitta na hi hiti chun December 31 ni zana chun janvi te ina chun family party khara mangun janvi loi ho anewa kona ahin ki gopi jo dankar kitipale dia padarkar kiti jong chu hichi kin chun ahung hlaw ni jan nidan sagila velin ke akarwa ani azo phanun janvi chu aloi ho papepto yas ahuza te in lama new year party agunawa chidingin akisaw ni hechithil so hi mambaya anaso hi in yas ahuza kitipa chu nakwati hai building kitia cheng hi in aloi mi za hampi to hin a chen naw in muna chu new year party anabolowa hia chu janvi jong hi gazawa janvi loi te ni Sri Jogdankar le dia padarkar amani jong chu agom goma mi somlanga tabang hi ga kisutu hi ahile hichi a party bol go nu chu nilha tilam dona dinga ago no hi jong le jan khang lama dingin ahin chon to kinun jan nidan som lakhat vel lama chun akisu khom kinun hi hichi mi somlanga hol a chu janvi puma numei mi gu ma hiwin ama ho si si chu janvi te chenna apartment a umwa ama ho loi cha cho akuma kuma hongki gopwa kum somlania kona somlanga chanlam hi hongki gop to ai tain akingai lu hle jingon hi heti chon a party bolu jong chu phaten a chi jom jingin jingkalam nidan khatle ki ela vel chan ho akona chun thilchi dan chu ahong za chumta nei hichi phat vel a chun janvi pa prakashun achanu janvi chu phone call ahin bolin hi le a party bolu chu ang anai lo hi ji chun janvi phone chu busy akitin hiji chun aloi ho khat tawin a choi ham a hi lo le phone call chu a het lo hin te tin jong agelin hi hiti chun nidan thumla vela chun khat vei a hin call kinin hi le don butna ima amudi ikit point hiji chun apan jong jingka le hungnan te ti in agelin a koi tai ni ahile jingka nidan ngala ho vela hin janvi pa prakash phone chu ahong ging tan hia chon ama hin aloi ho khat to hin kumtha wis ahin bolgot hiding ham ti in agelin ahin la aga don but phanin achanu janvi chu accident khat je a hata akisu kha ahi dan chu ahin sei piu ni hichi zo chom khat zo chun janvi loinu dia padarkar apa jong chun ahin kul kinin ama chanu jong chu hichi accident na a chu akisu kha ahi dan chu ahin sei kinin hi hinla hilaya hin janvi chu baba hospital in admit akibolin dia chu hinduja hospital kiti in admit abol kinun hi heti hi je chun chika la hi iti thil su ham lungdon aum che kitan hi je chun janvi pa prakazong alung adongin itia nunga chapang te ni chu thakhana accident atu hon a hi a ahile iti dana hospital chum che a admit ki bol hona chuta le police homa in police station lama ahung loi dinga ahin ko ki theo hin tem ti cha hi chizo chun janvi chu party a bol now in building ground floor a athisa ki mudo a hi ti chu thusu ahung ki thang ki tan a hi le janvi in sungmi te chu alungu adong che ki tawen hi kumbul kumtha ki pa ta aman diutia akigel now akipa na zo seu chu hlasit na thimpi in ahin hlun khum tawen hechithil su chun janvi in sungmi te le aloi agol te hole ama kinai pi mi ho zo seding in lungdon na nasata ahin hlunin hitabang ahung so jing ding chu koima in anagin cha lo hi hichithil su thu hi police hon khulna ahin nei phanon su hilji accident je a hi chan gei a hi lo ding dan chu ahin hedo pai ngalon athil so na mun hole akitong khanu ta sa chung ho a kisu kha na maha ho a kona chun ama hi achama mo thi hilawa I ham khat kilo a ki that hiding a hi ti chu a het phanun police ho chun ichithil su thu a thudi agan na thei pena khol do ding ti in thula na ahin sim tawen hi ichi party a zaw ho thu do na anei na wa chun Sri Jogdankar chun sen ama chu party a bol perwa chu building chung lama chu a hi ti na sen janvi le dia jong aning lama ato hon chu kamu e ati ne hi
hi che hin zok dan kar le Janvi chele aloi nu dia hi kinai ta hi diu da na in zok dan kar chon Janvi jong chu adei tho dia jong adei tho hi kit da na hi zok dan kar le Janvi chu akhe ho honin aloi nu dia chu achum lam je ma phe khat ki pha na chunga chun au min hi hi chon zok dan kar le Janvi chu akhe ho honin amani hi loi cha bo se elewa ki ngai hon a hi je chon nunga gul hang ki ngai bangin aum honin hi chi zo nunga chun dia nalanga chun achi kinin zok dan kar le dia cho an khom kin hon da ni hi chi chan hon ho chu Janvi hin amu do pha na cho nasata alung hanga hi ja cho aloi dang ho khan hi kol abola athil dan alung han na le alung dam lo na ho cho ana sei pi da na hi police or ko na ki muda nin hi chi kol chu Janvi adinga mi to ake ho na nu kha pe na hi ati we hi hi chi kola Janvi thu sei ho ko na cho thilum dan ho cho ain het do hin chule hi chi information amu do cho police ho adinga man cha phata ahung hikinin thilsu masanga cho Janvi hin boina atua kichata meeting a hi ti chu a he do tawe ni chu jong le hi chi thilsu chu het man loka kin ta so a thil niaw cha ko na lin ta le nasata khut le kyang thagum ki patna a hin su do kha da ni thilso na building chu police hon aga khol le na wa konin Janvi thil I ma ho chu floor chomin thang le en akhuna ki bu yellow bengal khat chu floor anga na chanin akimuin asandal khat chu floor ali na in akimukinin chia ko na chu Janvi hi inchung langa ko na chu hung ki hla a athil ho chu hitia chu thang le hin ti in agelo nei chi zo chun police ho chun Janvi ta sa a mat sa thisan ho le zok dhankar sang kholama thisan ho chu examine a bolu nei le DNA test result ho konin hi chi thisan ho chu ani nia Janvi a ahidan amudo kinun postmortem abol kitnawa konin Janvi ta sa chunga chu akisu kha nanung somli legi lam dan jong chu amudo kinun nei alugu ho jong a ken ata asa chung mundang danga agu ho jong abong tampi au min nei hi chi ho zo se akona chu Janvi thi nei koiham khanin atha a hi ti chu akichi tain khatveya ki that paijeng jong helowa ki sugen thei masa a abana hi ki that hiding a hi ti in asayon hi hi phat chun Janvi that hidinga ginmo pen Sri Zok Dhankar le dia Padalkar chu police hon aman tawen hi ti chun chi zo nung chun thali sung zen lunin kholna aneyun char sit pes jagup zen a hin su tu nei hi chi a kholna ho akona Janvi ki thana aji penta hi love tringer hi dana hin ti dan cho Janvi le Sri Zok Dhankar hi ki dei to hona amani hi anakingai masa hon hin Janvi le dia jong loi chaphata hi kin hona a hi wanga hi chi party anei nawa chu a kham na lam wa chu ipp ham hi ana bol do kha ji o hiding ham hi chi akona chu am ho thum chu ha ta hongkina do wa hi ja chu Janvi hi inchung lama kona chu a hin sot la khao hiding hi chi case hi ko na a hin ki pu lut phanin Sri Zok Dhankar le dia Padarkal chun Janvi thi na chunga amani khut azaw lo a hi ti in apang cha he honen hi chini zana thil su ho chu I ma cha jong agel do hon talawa Janvi thading ti him jong agel pha hon lo a hi ti in asai honin hi a hin la police ho chun amani tha a hi ki het na ding evidence hoita aneu a hi ti na sei kinun hin la Janvi ki tha na thil su a hin ama cho ki thana a hi lo le in song chung lama kona ki son hlamong mong a hi ti min amu koima ana kit pui ni hi ji chun kunin hiti mong ding a hi ti in thula na asim theinai puin aban khul na cho achi jom pe ni hi ai le 2022 July tha chun Sri Zok Dhankar le dia Padalkal cho bela la do ding ti anagun hinla kunin ana phalpi puin police ho akona evidence ki mudo ho hi ngai nep the hi puin hi ji chun ngo na ki nei ho hi kilha do thelo ding hi anati piu ni hi chi kala chun Janvi nu in media ho main statement chombe khat a hin sim kinin Janvi le Zok Dhankar hi loi cha bo hin amani ki ka ki ngai kilung se na ima aum poi ti na sei na hi police ho khul na akonin dia le Zok Dhankar chu mi than hiding a hi ti in ngo na anei kinun hinla amanin hi che zana thil su chu ima ka he hon poi ati kin hon le athil chi dan chu akichi theije pun hitimong ding a hi ti thutan na ima aum theinai poi ne hi ipi le mona nei mi ho chu amo a hi wa ai le ni khat le hung ke do tho tho win tin a chan di wa lom go na ki pe tho tho di hi
hi chi thil so akona he do thei khat choi hile I hing ekom itabangin pha hen lang ki su selin ki he jong le abang le tu tang but lawa thil si I hin khwa hung hlung the hei je in ki ging zinga lungching ta jing ding anga e ti ei mu saw ne hi tunia ding in hi chan chen tin video kinai ki mukit ding in a bonun stay safe and stay blessed.